shira ma yenko yanim abodi aje na we aduodi anetofo komra enna no neama wo kase nyame dwuma ni biri wo mu no asofo bi ku ho ye nyame adwuma yeah ena kase ebi ye ba ho ebi kita distraction obese no wako komra mi no nyina nim se mi se coat wo se coat yeah mi se batakare wo so se batakare wo ka kase mi se batakare ado so tie hu kremo papa bi ntwa no ma mfa we mefam bible e come see Israel ama oba ba ko ka se yentwa me ba enam ne yenu anwe na ade atia ye kumu de ne yawe yanko ne nyi because of a commodity no or could because of a person say destiny or say nation because I common kwadia or you bana still ade atia conversando say you kuba ko no susu ade atia a common to try because a prophecy aba and to be wo ha who invited because of person so no koso but who invited because we are possess of person so no go that me say one friend crown one so ba so say come on ka se bo because oba no anyese a community ene yenko ne ba no na mo no say nation or say akola no who future bi to ku akola no destroy because a community na mo we dia ene esimu hu say a common akola na enso mo we kura ebesa but nyame so ka se no say I'll build my church upon the rock now as somebody gate 8 week tree that is in we have so many pastors which are gates of hell. Do friend bo abana bo automatically obese because yes to me ka say asamado apun ntimi ntwemfa so dia ene ye onkrofo bia omu nature omu kura asamado honhoma omu de say ade my god come on minchia tefo bi ne ma minchia ya papa papa if agana nyina wura yeah sabe kagana wura wa who na apostle Dr. Isaac so na pagana wura and nobody can take it from papa sir fat and concrete na nipa empeno korenti sir yebenya sa scratches be na ma minchia me papa Church of Pentecost odifo amaya Church of Pentecost when we talk about prophets Ghana ha is among of them who run fear or very decent quiet won ti sa kwada akora obi bowa na owa humbrase bia mabia bi wono ha papa ni wa je uni aba susu me ni aba ewra o mechia se ewra de se ja we ke be kwatawo ebe ti say no asatia the papa and the born on the ewra ni pa se me ametimi apo ametimi ase we be di so ko metimi dey you so we are secret do wo mu dia na eju wo ta so fo edu wo o do so di papa no asa di bone eti papa nyame shira because me papa me ya no there's a certain wings bia menya come wings and I left him to a certain level okwa se papa aye nyame adwuma aburuchire Ghana ha na papa ewa brasie into the stand set na ho brase no emu eduru sa sofo enbi nyawo but enna no me na me ka asem se o ka kasa bi se batakari ada so ti emu papa komra me no me nyina ye fele se ye nyame adwuma se nipa na me wa na nyame anyi ankyere wa who kind of person or bear nipa ba be deep on in every answer and I know it's always as last enti again na wo kire asofo na epam o se na nyame adwuma no so nipa mpo osom anka nyame adwuma no yo osom nipa so na se osom no wasom no enti osom no wi a no wa firi ni mu na wa hirawo ben na nipa etimirika wo nyame adwuma mu once oba me kire se e se sof mama queen ye be ordained as a prophetess me se mama asomete na oni o nipa bia someone pulpit so preach ya o yusu pulpit na obegina se ho o se papa en wo se okita e so sen me na mo mama ni mu sra no ampa o gina se ho obebo word na nyum bi ekiri a gifted no
I didn't make us here all day, you know, because so for be basse or picking up. Want me town as more than 1 year, 2 years growing to me. But opposite make it every baby I would do. And that's also for your system. In the Amaya made one still your problem. A quite many year for so at a sim. Bible to see money in a moment. No trouble in the bar. Obeying you. No dear papa, and I do could be school at papa. See, Sunday effect in your man. It is a temper and ye. Medawas. Effecting a mere juma. A temper ye. Medawas. The woman said, as I said, who choose Obia. Who said, Nipana who choose why already said baby I will come or no backo. Why already said baby who person would drew or do bedrew. Ebiana ukra bicycle or nukra moto. Ebiana ukra car or nukra bicycle. Into old me near chili. But this sounds so when ferry into a record or do backo. But I've a dream finfinia or Jawasi or Jawasi. O Jawasi was swap. Uncle can't DNT Jawasi or do character be any backo. And then who said, I saw for be jazz of the Chidia. Was it way of Finyaman? Yeah. But one and nominee in Anno, the enemy panny and not umfrinyaman. And one or this share no money did ya, the two Ontario said, Sunday, Emma or did do baby, I will not be pretty much failure. Or promise also about talk, I'm on to me and Tama, umfrinya. Now, me can't say, me say, almost a social media. Yeah, Nipa, a bopanta, or Beato Saskesi, a dear, tell me, be a man, and never be pre-war. But when you say the panning, and so what did a do baby? But a brother will do baby, the old pen one son cannot. What's in a home? Who's on free yammy? And then all we are not a can't send Matata yet. San could not send a chiaba, Abba Cassin Matata yet. It's a baby with a true man of God. And the church said, a boy pecoquia, or don't you see? To do all situation, any name or no more. As I saw the no better to or the no better to you are. When ya quiet, when Dina will cook also. Eddie, you can't guess a see job and pork on their share. Sir, it's a dear number Piasma who so. So when you who we are, Robert Ross said, after you had time, you had that there one as well. A baby, what the way that they are. Make fat and crack talk a crana, young quiet them. Sabri, all share attention TV, our Facebook Live. Near make can say for comments, Ebra. Near yet came a be away so for who cause our challenges win. Who come, obey their papa. And I saw them in papa. Baby away who pardon, away who see him here, I saw them. Because what they were coming at when you lay down your life. But it will not appreciate a woman being automatically. Or no, the sinner they can't thank you, God bless you. No, the same sinner or the cow said, but from it is happening. Yatansi wa kwantana so bisa. Na mo musu ya sen Queen University Foundation. Queen University Foundation me pacho. Easter ya ben esram Queen ebehwe kranfo kakra. Umaba studio aye pacho sabri unso fa ode fa beta ko echi ena ye mom aye de na mwakoma entom ye akunafo na sabri e bia baka se me hia Queen also for Queen me dem saka no fero no ma we so 0548 30 29 85 for Queen na one Queen ni nisa woso na che ko se won taade bia wo umpepiem ne yem fan kolor ye kodane dane yemma mumra ntaade ni wo mutumi nche na mwakoma ntom ye ati memma wodro munyama na tayo na mo uyi bicha onyame de bibeba e mana be yinshira ma sabe me ni odi for Matata ana atranse ya kama Matata na na nyadi no ni Matata na no sheyefu na no sheyefu ko aso beti Matata di because ira o twam o de ne ma me de ne ko antinenta ana se o kom ya gan se ni bebi o dade ya ne o beti an se doctor na e bodi Matata no be bisa ma me se who is Matata o se the controversial man, the one who doesn't want nonsense to happen in your life. Obe kana bia chewo obe mo hu no kure no wate no kure na obe tin din kaka ba ba kono na small body be big age ene dem ma yenko yen san ko bisa na san bi
obaboa ti fa comment bra na yanko ene no nyame be hira won obra am sɛ ministry work no sane na ye keka no wo se ebi ma ba ekita ba ho ɛna mo di ministry sese we se ne de na ye we se ne de na ye we se de ye kanea ba ko penso ye di akiri ɛso ne asɔfo ɛso ne ti asɔfo ɛso ne sɔfo tumi bɔ paase ko di sɔfo wo ya tema me o kan ho asme ya na se bebre sisisi ye modin bebre sisisi enso ministry work se ne pese nya pese ye mera was ena da bia me kan se okay John 3:34 o se di onyame afre no o ko nyankopon asem na onyame ma no ngosra o nsusu no dia na enti se nyame afre so afro our office be a prophet so afro our office be a evangelist afro our office be a pastor afro our office be a apostle a teacher na che so nyame di dwumadi bi ahye wonsa enti die na wo se nyame afro na o ba uja bible to na wo koka sofo bi ho asa bible so se mo mani nyina mo mini otwa brendo abu David amomo anyini kura ofre on wa mo wadwuma bi a ose koye na enti na wagya wo frɛ na nyame afrɛ on ato ho na wo nya prophet so koka prophet asem wo evangelist no koka apostle asem na komrade ba kwa woni se Ghana sofo no omo pe pull him down mana nhwiase so Ghana sofo sa na Ghana yo hana nsia na reverend bofo akola o feeling nche Andy ebe super no na you be at ya so for be dead. I can boldly say it say na ya so for be dead but my son will say Andy na sa go back assign pa ko ko for chel no say GH4 ye interview sa di kuru ya so betra GH page one aka say so no oti papa usu ben padi oti rebo bofo di na oti opa modia na oni ndi mo na ka ho so o be record sa ni pay timi asan kwa aba ka so obofo nye our friend keep promise na we are sibeni o se e group be am penfo se ebi ma yese anoma akoko ne koni o ko tifiko hunu so a no aba na afọ me bisa eno kire sofuku a abrante ni edi we kire se onifre but okodi obi echi ena nani je sofu djuma na but onyankopon na amfre no fa djuma bi nhye ne nsa ko se otuwe ya nyame wa duma wasi wa soro de no asore afiri o katempa so no abetuna na o kan roba no bofo masa na o ka mi nya computer ma masa mi nya na o ka sofo masa mi nya hwe obrekwa asore da ne siwa enkrofo otwen se wo ba da mi yakura mi ko dua buru kakrai no wagya wo buru yi wasase kakra ke be 14 acres wagya no ho ba ko dua buru aba betuna mi wie kura na sofo efiri nyame na sofo we na tese wo ni adwuma mi wie kura mi kusu nto obi biara oni adwuma ye no ni frɛ ɛyɛ sɔfodie frɛ no di nkrofo achi no ɔna wa betuna se akeka ka obi ho asɛ kɔma woni ba bi sa ka abanya resafo asɔfodie sɛ aban betumi ayɛ saa de a ɛna na aban kro no wo hunhum mo betumi de ayɛ saa resafo because o ma fight it ya o de honam be de ɛne amfa edemo kobra ka se mo se aban betumi a fight aban resafo asɔfodie amfa o de ko agbara gba so ana da be amfa o de ko yi because ade no efreduman nyame honhom na ɛyɛ ana e bia de odu wan bebu se bia onye papa onu so woni nyame bi odne ne na ogidi odne ne na so awe ya na ne nyame na to wa komra yembra asofo wa awarie mu semu no eye sofo ba ware mi no ana so be sanya owoye no girlfriend bada was asemu we se de na so but empenifo so he o
ɛna nkwalaa soso hwɛ nti yɛde nimdeɛ bɛkasa kakra wɔn sɛ ɛnka to me ɛne me nyansa ɛne me nte asɛ kakra wɔ twerɛ no mu ɛnka meyɛnyɛ bɔne ma because Abraham na ɔware Sarah ɛna ɔsan so ɛwɔ concubine ne maid Katura na yɛka concubine ɛyɛ na nkurɔfoɔ nhyɛ da nte ase sɛ sɛ ɔka ne twi no de sɛ ɔka ne twi concubine yɛ mpena ɛna ɔne ne mpena ɛwoe na Israel mu no mpena te sɛ deɛ waware because ɔno ne treat ne te sɛ ɔyere ɛna ɔhyɛ ka waso so a waware ɔhyɛ bi nti no waware saa enti no mante wɔ baabi ase onyame bufusie baa Abraham so because of our concubine enti na kɔmra metie wo nsɛm a wogyi tumi sankasɔfo onya ɔwɔ yere na ɔwɔ girlfriend bi ɔbɔnten a to na girlfriend be switch the pressure so because ope be akɔda de do kakra bi because na ye de nsane na ho ye flow baby na kɔmra ye wo sɔfo kakra ka do ye flow baby oh dem say na wo ba so be very say enye wu nipa na ofre baby odo na wanya ama wo na wo so odo na wo so wanya ama no nti no odo na grant ye do level enye wo baby edu re ja abamu na no we ni kɔmra ka sa professional what is it odo matata ka sa professional odo ni nti what's that